All India Radio Imphal Medium Wave Meter Zathum Somli Point Card Kilohertz the Gyat Som Gyat Leni Le FM Megahertz Zalathum Point Ngapan Hongki Pongkhia Paite Program Hi Tunin Thuthak LAKKHAWM Simna Le Zeni THOMTE Akipan LATUALLENG NGAIHNA Inei Dingu Tuin Amasapen Dingin Zeni THOMTE in Asak Zogamo Chila Ingai Ding
All India Radio Imphal Tuthak LAKKHAWM Asimtu Mercy Malungwani. Government of Manipur COVID-19 Common Control Room Akipan Tu Jinglam Daksom Lekhata Thuswak Kimodung Zuyin Manipur Zanin COVID-19 positive case som Lathum Mu Swahinon. Amauti Ahile Disnupura Kipan Pasal Khat Kandela Pan Pasal Khat Churchanpura Kipan Pasal Khat Le Numei Khat Kangpok Pia Kipan Pasal Khat Le Numei Naupang Kum Thum Mi Telin Numei Li Kameng Longa Pan Numei Khat Le Tingno Pala Pan Pasal Thum Hi Uhi Disnupur Le Kangpok Pia Te Mumbai Akipan Kite Hiwa Chandel Le Kameng Longa Te Delhi Apan Le Tingno Pa Le Sisipura Te Delhi Le Chenaya Hong Kipan Te Hiwa Numei Khat Ahi Le Sisipur District Nar Sem Le Ahi Tunita na Manipura positive case Jamte Za Somni Le Khat Phain active case Somja Le Thum Phahi Health and Family Welfare Minister L. Jayanta Kumar Le Phungyar SC MLA L. Leishio in Zanin Kamjong District Le Kangpokpi District Chief Medical Officer Stezat Ding Gari Ni Pyakhet na Medical Director Imphal Ne Zanin Manipura Delhi Apan Hongkik Kumsom Thuma Upa Pasal Khat COVID-19 positive Ahi Muhya To Kitonin Mizoram positive case Somlali Phata Somlali Laka Somle Thumte active case in Jamte Hilal COVID-19 positive case Punbe To Kitonin Longtlai District Southern Mizoram total lockdown How the same Ko in Chin District Administration in Thuswa Bol Sikkim Zanin COVID-19 positive case Khat Mu Swahinon New Delhi Apan Kik Sikkim Ni Khat positive Ahidan Mu Swa Hi Tu Tanin positive Ni Phahin Kigen Natna Veitigel Ahile Tulalin Gengtoka Sakei Thang Khwa STNM Hospital at Kolin Omlel Nagalena Zanin COVID-19 Natna Veini Kwa Mube Hinon Health and Family Welfare Minister S. Pang Yu Pom in again na Natna Vei Muthakte Ahile May Somni Leni Shramik Special Trainer Chennai Apan Kikte Hiwa Tulalin Natna Vei Dimapur District Apan Somthum Leguk Kohima Apan Somle Sagile Twensang Apan nga Aveka Gomin Nagalena COVID-19 Natna Vei Som nga Ligyat Patachi Hi Asama COVID-19 active case Sangkhat Jathum Le Somni Ligyat Pata Health Minister Himanta Biswa Sarma in again na Assam Sunga Zanchau in Leng positive case Zale Somle Khat Mu Be Hi Tulalina Hi Le case Sangkhat Valaka Natna Vei Jathum Som Thumle Sagi Te Dam Swata in Tunitanin Assam Sunga sample Lakkhat Le Sing Test Kya Hitachi Tripura Le Meghalaya Leng COVID-19 positive case Punde Zel Tripura Zanin Natna Vei Som Di Le Kwa Mu Be To Kitonin Natna Vei Aveka Gom Zanga Som Ni Phata active case Athum Som Li Le Thum Jamte Inomta Meghalaya Leng Zanna in Gamdang Akipan Ki Mi Thuma Kipan Natna Hi Mu Swa To Kitonin Meghalaya positive case Som Thum Le Thum Jamte Hita positive case Som Thum Le Thum Laka Khat In Si Na Twakin active case Som Le Kwa Omlai Som Le Thum Te Dam Swata COVID-19 na hilengin kiamlam sanga punlam mano zel himale khani sungwing veng lockdown khau tak koi ahi nungin zanin Meghalaya solkalin ni teng kho sakna don jang khai na dingin dor hon ding phalna pia taxi le bus te leng passenger capacity tangpi sanga tom zo po atai thei dingin phalna pia khita Delhi solkalin bus rail len napan sana Delhi zwan asymptomatic passenger taksa tunga na hileng symptom kilang lote home quarantine nisagi ko dingin thupuk hebang passenger te adinga mandatory home quarantine period ni som leli zui te dia ki ko pen nisagi adia suktoma omahi dan Delhi Disaster Management Authority in Taglang Polpi solkalin gamdang mi India lo dia kisalel te laka healthcare le technical specialist to kisaya dinmun len khate visa le passport permit or samtaka kha kol hiding chin thupuk na bol Ministry of Home Affairs to swakin ataklat na gamdang mi India honglu diten business visa hi kele employment visa thak Indian missions akipan alaku ngai dinga visa khat visa nga tamzo jangsa ten business visa validate ngai ding thi hi
Zanin hui pi le wa pi ki thwa cyclone nisarga in Maharashtra a Ratnagiri le Raigad district na satakin nok. Alibhaga ki pan cyclone in Raigad, Then, Palghar, Ratnagiri le Sindhudurg anok zo in Nashik tonin Northern Maharashtra a ki heisuk a nitakin daipan hi. COVID-19 pandemic na hilinga ki pan nak dille gol sung ven ding dan guidelines Indian Health Minister in Swahia. Guidelines hi le ENT doctors, nursing staff, support staff, attendant bana ENT a ki en sak dam lo te ki ven na dinga bol khat a hi. Guidelines sung zo yin ENT OPD lut diteng thermal screening bol na sak hi dinga. Screening bol huna na hi kai dia mon mo te COVID-19 screening clinic a ekhiang masak hi ding. Tunia dinga thuthak LAKKHAWM isim theyu hel tenga hi. Tuina bana zeni THOMTE inasak Maldon wangkhwa chi lai ngai ding. Na bang khoang dấu găm mẹ lòng ta nhìn điêu dần môi lệ quang nhảy sốt tan siêu dài môi vốn dấu hay ta để ba lu nè sil bang cả khăn na bang khoang dấu lên loan Atul lâu đi, akang nay lâu đi. Tuy na phagi yal dam tu luan. O cái tên na vang qua, mua đón dâu lên mừng cay. Nhưng nan hoang luôn ta vang qua, không ai qua lâu. Dâu mi in cây cấp ya. Vasa tên gom loan sahin lung đâm là asa lung gió lên môi sky huy khi dòng lang yao yao ya la cam lung ki hoài cùng at long sang ô cái tên là vang qua mua đón dâu lên môi sky nhưng nan hoang luôn ta vang qua gần ai qua lâu dâu mi in cây cà phê dâu mi băng căn lung ta dâu mi băng tôi là ta tang qua khai đi thiên lan đài lót ta tao ngược nghèo hơi bị đai đắm vang qua so thiên lung qua nhà lệ tang và băng lên không ô cái tên nó vang qua hoa đồn rung lên mừng tay nhưng anh đoán luôn ta vang qua chẳng ai qua lâu đâu mới yên cây cấp gia Dân vang là cái ta Dân vang cây ta Cái tiếng lung gió lên môi sky huy khi dòng lang yao yao
ya le tang nung ki wal sin at long sang all the ten na bang ko more don do lên mùi tai nhưng nan hoang luôn ta bang ko the night one low dấu mi in đây cấp kia dấu mi bang tan nung ta dấu mi bang tang ko khan thu lan dan lok ta tao nhẹ nhẹ nun lok har bi dai dam dan qua so thi nun qua ya le tang ba bang lên khôn all the ten na bang qua moi don don lên mùi tai nhưng anh nói luôn ta phang khoa trong ai xuân lâu dẫu mi yên đây cấp kia dẫu mi băng tan hùng ta lên băng là cái ta dẫu mi băng All India Radio Imphal Jingchangin thuthak LAKKHAWM simnale ngai khi tu ten phatna la hoi tak tak na hon te khom teu ngai na inei dingu tuni tak lam dak li minute som legin to ki tonin ni hunu abeita mun chi a paite program ngai khi tu ting teng nom le mangpha